One Media TV48 Naga Peña Francia 2024 special coverage is powered by Converge. Presented by Naga College Foundation. Leap into the future. Duty Free Philippines. Shop now at dutyfreephilippines.com.ph. Gold Glofa Builders. ACLC Naga Senior High School is absolutely free. BMEG. Alagang BMEG. Alagang number one. Department of Agriculture Bicol. Converge ICT Solutions Incorporated and Ravenous Communication Incorporated. Enjoy Realty and Development Corporation, realizing dream communities, and Aman Engineering Enterprises, we build to last. Owned and managed by Engineer Emeterio L. Aman, CECRB RMP, and Miss Marilyn S.P. Aman, RN. Also brought to you by Naga Optical, quality eyeglasses made while you wait. Located at 2nd floor, SM City, Naga. Eternal Gardens Naga, where every memory becomes a timeless story. Eternal Chapels and Mortuary Naga, and Eternal Crematory Naga. Ako, Bicol Party List, katabang na, kasurong pa. Aguila Autoglass, the original and #1 windshield and Autica supplier in the Philippines. KD Sportswear and Apparel, the best jersey maker in Naga. Team Lamang Sabawan, San Felipe, Naga City. MH My Home Spa, Pamper, renew and live well. Skytech Advertising, owned and managed by Mr. Mac Mendoza. Dream On Production by Joy Mark Baduya. Lemon Residences, leave your dreams, create memories. Nagayon Travel and Tours, enjoy a hassle-free travel. Honorable Gabi Bordado, Congressman, Tercer Distrito, and Camarines Sur. To our fellow Bicolanos, as we gather to celebrate the Peña Francia Fiesta 2024, let us reflect on the divine legacy we are entrusted with to nourish our faith, preserve our rich religious heritage, and share the blessings we receive from our Ina with the rest of the world. As a community, the Naga College Foundation, Inc. joins all devotees, bound by our love for Ina, and through this shared devotion, we find strength, unity, and purpose. As we leap into the future, let us continue to cultivate the seeds of faith that have been passed down through generations
to live out the virtues embodied by our Queen, Nuestra Señora de Peña Francia: compassion, humility, and unwavering devotion. Let us nurture them so that they may flourish for generations to come. Viva la Virgen! Sa likod kan mga kadipisilan, mga nag-aging kalamidad, tensyong pansiguridad, asindaing untok na kariribukan sa bilog na kinakban, padagos mo kaming binabantayan. Salamat po ina sa urualdaw mong pagpadangat. Ang bilog na kabikulan, yaon sa pagranga kan sa imong ngaran. Halik kay Congressman Zaldico, Congressman Jill Bongalon, asin kan bilog na Ako Bicol Party List. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Magandang balita para sa ating mga magniniyog. Alam nyo bang maaaring madagdagan ang inyong kita sa pag-intercrop ng kakao at kape sa inyong niyugan? Ito ay ang proyektong Community-Based Farm Enterprise Development Project, Coffee and Cacao Intercropping sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act na ipinatutupad ng Department of Agriculture High Value Crops Development Program sa pakikipagtulungan sa Philippine Coconut Authority. Layunin nitong gawing makabago ang industriya ng pagniniyog sa bansa upang mapataas ang kita ng mga magniniyog. Ano ang maaari mong ma-avail sa proyektong ito? Expansion of coconut coffee and or cacao intercropping, rehabilitation of existing coffee and cacao trees, at establishment of coffee and cacao nurseries. Papaano? Kailangan lamang na ikaw ay rehistrado sa National Coconut Farmers Registry System at Registry System for Basic Sectors in Agriculture, miyembro ng asosasyon o kooperatiba na PCI accredited at may geotag ng inyong farm area. Ang cacao ay mainam na intercrop sa niyog o saging sa loob ng 18 buwan ay mamumunga na. Kaya nitong mamunga hanggang 25 taon. Malaki ang demand nito sa buong mundo dahil ito ay ang pangunahing sangkap ng tsokolate. One Media TV48 Naga Peña Francia 2024 special coverage is powered by Converge. Presented by Naga College Foundation. Leap into the future. Duty Free Philippines. Shop now at dutyfreephilippines.com.ph. Gold Glofa Builders. AZLC Naga Senior High School is absolutely free. BMEG. Alagang BMEG. Alagang number 1. Department of Agriculture Bicol. Converge ICT Solutions Incorporated and Ravenous Communication Incorporated. Enjoy Realty and Development Corporation, Realizing Dream Community, and Aman Engineering Enterprises, we build to last. Owned and managed by Engineer Emeterio L. Aman, CECRB RMP, and Ms. Marilyn S.P. Aman, RN. Also brought to you by Naga Optical, quality eyeglasses made while you wait. Located at 2nd floor, SM City, Naga. Eternal Gardens, Naga, where every memory becomes a timeless story. Eternal Chapels and Mortuary, Naga, and Eternal Crematory, Naga. Ako Bicol Party List, katabang na, kasulong pa. Agila Autoglass, the original and #1 windshield and optica supplier in the Philippines. KD Sportswear and Apparel, the best jersey maker in Naga. Team Lamon Sabawan, San Felipe, Naga City. MH My Home Spa, Pamper, Renew, and Live Well. Skytech Advertising, owned and managed by Mr. Mac Mendoza. Dream On Production by Joy Mark Baduya. Lemon Residences, lead your dreams, create memories. Nagayon Travel and Tours, enjoy a hassle-free travel. Honorable Gabi Bordado, Congressman, Tercer Distrito, Camarines Sur.
Gusto mo ba magkaroon ng sariling bahay at titulo ng lupa sa loob ng isang private subdivision? Gusto mo ba ng bahay na matibay? Gusto mo ba ng property na walang kahate at may future expansion? Your ready for occupancy unit is waiting for you at Parkview Naga Urban Residence Homes, Zone 6, San Felipe, Naga City, or call 0929-608-3744 and 054-884-5188 to make an appointment. Spirit, amen. Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from all evil. Amen. And the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Remain standing po para sa tuyong Philippine National Anthem na masunod po ang Heart of Bicol March. Bahay na hapon, liwat po sa Gabos, mato ko po ang Gabos. Ako po si Christine Alcantarias, ang sa inyo magiging host ko niya na hapon, as in para makadawag po kita ni mensahe. Apudanta po ang satuyang City Councilor, Mr. Lito Del Rosario. Palakpakan niya to. Salamat abi, Ma'am Christine. Maray na hapon po sa Gabos. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Ang satuya pong schedule kang inter-school mass dance competition is 4 o'clock. Nagpon po kita ning alas 4:09. Late lang kita ning 9 minutes. Kaya palakpakan po sa tuyang mga sadiri dahil po sa satuyang pag-asikaso kanina sa tuyong pong mga committee, asin mga pagiriba, mga teachers po, mga parents, salamat pong maray sa indo. Pero bago po ako magpadagos, dahil ko po pwedeng lingawan si mga nagparagal, tangarig na may padagos ini pong sa tuyang second Naga City Inter-School Mass Dance Competition. Lalong-lalo na po ining sa kuyang duwang nasa likod. Si Sir na Jasper
and Sir Bong na pagiribata, and siyempre ang mga pagiriba po sa DepEd Naga City headed by Ma'am Susan Collano, siriman kay Sir Monroy, kay Sir na Jobert Arbades sa sin mga pagiriba, lalong na po ang mga teachers sa sin mga kaakian, kang Department of Education. Nagpasalamat man po ako sa ESO, headed by Sir Nani Soron. Salamat abi, Idol Nani, asin mga pagiriba sa ESO, sa Community First Responders Program Management Office, ka Sir Raul, ka Sir, Sir Lim, asin mga pagiriba sa pag-asikaso. Si mga paglinig po, kan sa tuyang Plaza Quezon, ang SWMO sa pagi po ni Engineer Joel Martin, ang sa tuya pong coverage live sa Facebook Naga, sa pagi po kang Sepio, kang tropa po ni Sir Allen Riondanga, ang PNP, asin mga pagiriba sa Interagency Task Force, sa pagi ninda Colonel Erwin Rebellion, asin ni Mr. Rene Gumba, ang medical team na nakaantabay po, ka Dr. Amoranto and ka Dr. Blasco, mga pagiriba po sa DepEd, and of course, ang siriman, ang kabalikat, ka Sir Nilo and kay Sir June Biola. Siring man, ang yaw po sa kuyang kaibanan ko niyan sa Sangguniang Panlunsod, ang sa tuwi pong matibay na doktor, palapanta po, Doc Jess Albius, City Councilor Doc Jess Albius, and si iba pa mga pagiriba, paabot pa ngunyan na pagkahapon. Buot ko pong pasalamatan, ini pong mga eskwelahan na nagsarikripisyo po para pa sa Second Naga City Inter-School Mass Dance Competition. Palakpakan po, Kalawag Elementary School sa pagi po ni Principal Nancy Sibayan. Siriman ang Naga Central School 2 sa pagi po ni Principal Juliet Curba. Ang Carolina Elementary School, Amay-Amay Subago, ang principal ninda, Maria Teresa Ruizo. Palakpakan po si Mama Ruizo. Hali po sa Pacol, Grandview Elementary School sa pagi po ni Principal Juliet P. Mercado. And ang Naga Central School 1 sa pagi po ni Principal Frederick M. Baldosa. Sa high school category po, buot kong pasalamatan ang mga minasunod na principal, asiriman ang mga teachers and mga kamagurangan asin mga estudyante. Primero, ang Santa Cruz National High School sa pagi po ni Principal Lorena D. Gonzales. Ang Camarines Sur National High School sa pagi po ni Principal Solpicio Alperes III. Siriman ang Leon Q. Mercado High School sa pagi po kang daing nagugurang na Principal si Ma'am Baby Ruby F. Laurente. And siriman ang Concepcion Pequeña National High School sa pagi po ni Sir Jaimito F. De Leon. And of course, ang Cararayan National High School sa pagi po ni Principal Nemia E. Losada, and ang Balatas National High School sa pagi po ni Principal Rose M. Dimata, and Carolina National High School sa pagi po ni Principal Nida L. Ibora. Salamat pong maray sa indong partisipasyon ngunyan na taon 2024. Buot ko din pong pasalamatan ang ating pong Board of Judges na pinapangunahan po ni Ma'am Karina Lanusa Sales. Palakpakan po natin ang Chairman and the rest of the members of the Board of Judges. Ipapakilala sila mamaya. And of course, ang ating Technical Director, ang ating pong butihin na si Sir Ron M. Suba. Palakpakan po natin si Sir Ron. And of course, sa Sendo po kabos ng mga pagiriba, salamat pong maray sa Sendo. Nagkapaabot po kami, si Mayor Ligason, paabot at yan, and si iba pa mga pagiriba. Ini pong programang ini, pigmok na ni Mayor Ligason, tangari pong mas mahasi ang kultura, asin edukasyon, igdi po sa syudad kang Naga. Hindi yan po dahil sa inyong partisipasyon sa mga programa kan lokal na gobyerno kang Naga, kami po dakulang pagpa-Diyos mabalos. Ini pong sa tuyang mga activities, dahil po sa tuyang namumutan na Nuestra Señora de Peña Francia, ang patron na kang Bicolandia. Salamat po sa Sainto Cabos. Viva la Virgen! Liwat, salamat po kay City Councilor Lito Del Rosario. Asin ko niyan po, bistuhunta na po ang satuyang Board of Judges para sa satuyang Inter-School Mass Dance Competition. Inutong na po,
former dancer of Naga City Dance Troupe, former dancer of 719 Dance Company, former dancer of JGCJ Company headed by Jerome Garcia Shello, former dancer of Men on Heels headed by Jeff Acas, former coach or choreographer of Sharona Multimedia Production, former dancer of Power Impact Dancers, choreographer, 5th year consecutive first placer at Kamundagan Festival in Naga City, graduate of Bachelor of Science in Entrepreneurship at Universidad de Santa Isabel Batch 2010, Universidad de Santa Isabel Bachelor of Science. Bistoon ta po ang satuyang enot na judge, si Mr. Jorel Nestor Latulo. Ang satuyang pangalawang judge, Consultant of Mariners Band and Majors Exhibition Drill Deputized Transport Inspector under Antonio N. Garjola Jr., currently residing at Pag-asa Street, Rawis, Legazpi City. Palakpakan niya to si Mr. Francis Raymond B. Fernandez. Ang satuyang pangantulong judge, Master Teacher 3 of Zeferino Arroyo High School, one of the developers and validators of Galao Pilipinas DepEd National Calisthenics used by all the school in the entire country. 7-time champion Tinagba Festival Street Dance Competition in Iriga. National champion Baile sa Kalye. Sining Tanghalang National Festival of Talents 2020. Dance teacher of Zeferino Arroyo High School. Let us all welcome Mr. Floyd M. Lagyap. Next, we have from local to international recognition, known for nurturing world-class talents. His mentorship has led dancers to institutions like the Hong Kong Academy for Performing Arts, Guangming College, and Hong Kong Disneyland. He excels in various dance styles, paving his way to an international coaching career. His noteworthy achievements include speakership engagements at the AFC Dance Workshop in Taichung, Taiwan, gold medalist at the Asian Dance Sport Championship 2019 in Kawasaki, Japan, 2023 NCC National Champion for Cheer, Pumps at Inare Stadium, 2023, National Dance Championship First Runner-Up for Jazz and Contemporary at Aliw Theater, NCAA Meritorious Performance Awardee, 2023 Kaogma Dance Revo Champion, Dance Coach and Choreographer of the UP Pep Squad for UAAP. Presently serves as the Resident Choreographer of the Camarines Sur Polytechnic Colleges. Let us all welcome Mr. Rodrigo C. Salando Jr., aka Coach Diggs from Iriga City, Camarines Sur. Next, we have former gymnastics coach and choreographer, former overall director of Philippine Sports Commission's Batang Pinoy and Philippine National Games, judge of the UAAP Cheer Dance Competition Season 74 and 75, managing director of Club Gymnastica Philippines for the last 26 years, official Milo Sports Clinic organizer, Fitness Director, Philippine National Police Mission Slim Possible, current Secretary General of the Philippine Cheer Union, current organizer of the Milo National Marathon, our technical judge, Mr. Ron M. Suva. Last, an authority in the field of physical education with specialization in performing arts, choreography, dance, and fitness. She served as the chairperson of the Pulangi Tourism Council for 7 years, licensed in Zumba Basic, Zumba Tuning, Zumba Gold, Aqua Zumba, Retro Fitness, Cardio Kickboxing, Pilots, Pound Workout, and Nirvana Fitness, and licensed group exercise of Aerobics Fitness Association of America. Her dedication to education, sports, dance, and wellness makes her a respected and influential figure within the outside Bicol University and Bicol Region dancer, choreographer, fitness, and wellness advocate. Let us all welcome our Chairman of the Board of Judges, Dr. Karina Lanuza Salas. Yan po ang satuyang mga judges para sa satuyang Inter-School Mass Dance Competition. Asin ngunyan, iniyo po ang guidelines kang satuyang kompetisyon.
And ito po ang satuyang objective, the Naga City Inter-School Mass Dance Competition aims to showcase the talent and creativity of participating schools, promote cultural appreciation, and foster a sense of unity and camaraderie among students. The competition will feature 2 dance routines. The first set to pop music and the second set to the song Naga Na Uswag Pa, celebrating the progress and potential of Naga City. Eligibility. The competition is open to all public elementary, grade 1 to 6, and secondary schools, grade 7 to 12 in Naga City. Each school can enter one team composed of a minimum of 100 dancers and a maximum of 150 dancers. Music selection. First routine, the first dance routine should be set to popular music of the participant's choice. The music should be upbeat and energetic, suitable for a mass dance performance. Second dance. The second dance routine must be set to the song Naga Na Uswag Pa, which celebrates the progress and potential of Naga City. The official instrumental or authorized versions of the song provided by the organizers must be used. Choreography. Each participating school is responsible for creating their dance routines. The choreography should be original, creative, and appropriate for the theme and music selected. The routine should showcase a mix of synchronized movements, formations, and dynamic choreographic elements. Participating schools must either use their school uniform or physical education. Handheld props are to be used, but they should be safe, manageable, and not hinder the dancers' movements. Duration. Each dance routine should have a minimum duration of 3 minutes and a maximum duration of 5 minutes. Strict adherence to the time limit is required. Penalties may be imposed for exceeding the time limit. Judging criteria, the following criteria will be used to evaluate the performances. Synchronization and timing, precision and unity of movements, 30%. Choreography and creativity, which includes the originality, creativity, and variety of choreography, 25%. Execution and technique, 20%. Showmanship and stage presence, 15%. Costume and props, 10%, with a total of 100%. Adjudication, a panel of judges consisting of qualified dance experts and professionals will be appointed to evaluate the performances. The decisions of the judges will be final and binding. Rehearsals and technical requirements. Participating schools are responsible for conducting rehearsals and preparing their dancers for the competition. Technical requirements such as audio playback will be provided by the event organizers. This is our awards and cash assistance. First place, 1.5 million worth of school infrastructure project. Second place, 1 million worth of school infrastructure project. Third place, 500,000 worth of school infrastructure project. Cash assistance of 20,000 pesos per participating school will be given. And lastly, code of conduct. Participants are expected to adhere to a code of conduct, displaying good sportsmanship, respect for fellow participants, officials, and the audience. Any form of unsportsmanlike behavior or violation of the code of conduct may result in disqualification. Ready na ba ang lahat para sa ating Inter-School Mass Dance Competition? Iinutunta po ang satuyang elementary category para sa satuyang Inter-School Mass Dance Competition. And ito po, ang Calawag Elementary School Principal, Ms. Nancy T. Sibayan. Diyos maray na hapon po, liwat mga tugang. Diyos maray na hapon, Bicolandia. Nagbabalik po ang One Media TV48 Naga
special live coverage kang second Interschool Mass Dance Competition. Yaon manggirari kita didingon yan sa Plaza Quezon. Ako po si Jermaine Avin Jacob kang One Media TV48 Naga. Kaibanan si Jeric Nunez ngunya na hapon kang Naga College Foundation ihahatod Liwat, yan po ang Calawag Elementary second School Interschool para Mass sa Dance tuyang Competition. Interschool Mass Dance Competition.
banwaan na nasasangigan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman, magtuman, ikuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagenyo, maurat na Bicolano, marhay ng mga tao. Naganap, puswa pa, Panginoon sa mababa. Naganap, puswa pa, magayon na siyudad ko. Naganap, puswa pa, di ba rumupulyo sa pinaman, sa tapos ng panahon. Mahutan sa kung pag-iikutan, sa man matuman, ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagenyong matitibay, Bicolano, mauturan ng mga tao. Naganap, puswa pa, Panginoon sa mababa. Naganap, puswa pa, magayon na siyudad ko. Naganap, puswa pa, di magpupulyo sa pinaman, sa gabos ng panahon. Mahutan. Ayan, liwat palakpakan niya ito ang satuyang first contingent sa Elementary Division, ang Calawag Elementary School. Bago po kita magpadagos, pasalamatan niya ito ang LGU Naga sa palingenod po ni Mayor Nelson S. Legacion, sa ESO po kay Mr. Nani Soron, as in kay City Councilor Lito Del Rosario. Kasaysayan, aloy ng panahon, ikang pinangaran sa kahoy na mapusugon, naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasalihan. Liwat, yan po ang satuyang Calawag Elementary School. Palakpakan niya ito. Ang masunod po sa satuyang Elementary Division, ang Naga Central School 2 sa satuyang Principal Juliet C. Curva. Mayo sa Channel 48.2 dahil sa nagpapadagos na technical Again, our issues na padagos na contingent number pinapakarahay. 2 for our elementary division, Naga Central School 2. Alagad syempre, padagos man kitang malinaw na naka-live sa Facebook as in sa YouTube. At mga tugang, yaon na ang panduwang entry sa elementary category, ang Naga Central School 2. Siyempre, shoutout po sa satuyang mga paradalan sa Facebook as in YouTube, si Ma'am Lorena Banton, as in si Ma'am Elma Loneta. Salamat po sa indong sa Samuya sa One Media TV 48 Naga. Liwat palakpakan ta po ang Naga Central School 2.
pagkulang. Banwaan na nasasangitan, mga angat dahil tinalikudan. Ipintakasing ko sa kagabsan, mga walaong kanagnan na. Sarog na puso, masulog na salong, marmong napapalibutan. Naganap, puso pa, Panginoon sa pagbabago. Naganap, puso pa, magayon na siyudad ko. Naganap, puso pa, di ba ipupunyo sa inaman, sa gabos na panahon. Sayang haloy ng panahon, ikapinangalan sa kahoy ng magsugod. Ngunyan, ika-alistaran, banwaan na nasasabigan, mga angat na ay tinalikudan. Di magsasangkitan sa iman magkuman, ituraw ko sa kagagsan. Ikang mga nagenyo, paurat na Bicolano, marhay ng mga tao. Naganap, puso pa, Panginoon sa pagbabago. Naganap, puso pa, magayon na. Naganap, puso pa, sa kapos ng panahon, ikaw mahuhudan. Sa kung pag-iikutan sa man magkuman, ipupuraw ko sa kagabsan. Kitang ang anak inyong matitibay, Bicolano, mahuhulan ng mga tao. Naganap, puso pa, Panginoon sa pagbabago. Naganap, puso pa, magayon na siyudad ko. Naganap, puso pa, di magpupulyo sa inaman, sa gabos ng panahon. Ikaw mahuhudan. Thank you, sa tuyang Liwat, palakpakan niya to ang sa tuyang Naga Central School 2. Mga tugang, yan po ang performance ng Naga Central School 2. Gusto niya ito mag-shoutout kay Mikey V. Barrio. Shoutout po sa imo. Asin po kay Sherwin Burse Haluwage. And that special shoutout is brought to you by Duty Free Philippines. Shop now at Duty Free Philippines. Lahat, magsabay tapos sa tuyang mga partisipante sa paglawas. Po sa Team Plaza na iraunig din yan huli sa magayon na panahon, bakong mainit, bakong mauran. Sana hanggang sa aga, dagos-dagos ang panahon. Kulita sa aga po, gigibuhon ang Civic Sa mga and Float partisipante Parade. po, pakiclear po sa tuyang exit. But po sa aga, ang Civic and Float Parade na ihahatid manggiraray sa Indol Live na live kang One Media TV 48 Naga, asin pagkahapon po ang Voyadores Festival. Principal Miss Maria Teresa Arruizo.
Palakpakan niya to ang Carolina Elementary School. Ang sa tuya pong third contingent sa elementary category, iyo ang Carolina Elementary School. But your modern time teacher is with my dolls. I'm not your dancer with my dolls. Dancer with my dolls on the club beat. Taking a whip with me now, boy. I'm not your
kasaysayan, haloy ng panahon. Ikaw pinangalan sa kahoy na mapusungon. Naging puso kang kabikulan. Banwaan na nasasangitan, mga angat kahit tinalibulan. Ipintakasik ko sa kagapsan, mga palalo, kanaglalala. Isarog na puso, masulog na salo, kasaysayan, haloy ng panahon. Ika pinangalan sa kahoy na mapusungon. Ngunyan, ika ang listaran. Banwaan na nasasangitan, mga angat kahit tinalikudan. Di magsasambitan sa iman makuman. Ikuraw ko sa kagapsan. Kitang mga nagelyo, maurat na Bicolano. Marhay ng mga tao. Naganap, puswa pa, Panginoon sa mababa. Naganap, puswa pa, magayon na siyudad ko. Naganap, puswa pa, di ba pupulyo sa inaman. Sa kapos ng panahon, ikaw mamutan. Sa pag-ikutan sa iman makuman, ikukuraw ko sa kagapsan. Kitang mga nagelyo, matitibay Bicolano, mauuran ng mga tao. Naganap, puswa pa, Panginoon sa mababa. Naganap, puswa pa, magayon na siyudad ko. Naganap, puswa pa, ibang pupulyo sa tinaman. Sa gabos ng panahon, ikaw mamutan. Liwat, yan po ang satuyang entry number 3, Carolina Elementary School. Ang satuya po entry number 4, Mga tugang yan po ang Principal performance Juliet P. Mercado. kang Carolina Elementary School. Masunod na po ang Grandview Ang satuyang Elementary School. entry number 4, And yun this po One ang Media TV for Grandview Take Naga Elementary special School. coverage Palakpakan niya is to. brought to you by Converge Fiber X. Also presented by Naga College Foundation, Leap into the Future. Gold Global Builders. And ACLC Naga Senior High School is absolutely free.
Grandview Elementary School, alitan sa Bacol, Naga City. Mga tukang sa ating tabayanan ng Civic and Float Parade special coverage kang One Media at pagkahapon po iyo ang Voyadores Festival. 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가
Iwanan sa kahoy ng sumpon, ngunyan ikasaran. Banwaan na nasasangigan, mga anak dahil tinalikuran. Di magsasakitan sa iman magkuman, iguraw ko sa kagdasan. Kitang mga nagenyo, maurat na Bicolano, marhay ng mga tao. Gusto pa Panginoon sa pagpapal. Gusto pa magayon na siyudad ko na gusto pa di marunyo sa pinamay sa tapos ng panahon. Ikaw mamutan sa pag-iikutan sa iman maguman, iguguraw ko sa kagabsan. Kitang pangamat inyong matitibay Bicolano, mauulan ng mga tao. Naganak sa Panginoon sa pagbabago. Naganak gusto pa magayon na siyudad ko. Naganak gusto pa ipagpupulyo sa pinapan sa gabos ng panahon. Ikaw mamutan. At yan po ang satuyang entry number 4 halos sa Grandview Elementary School. Palakpakan na po ulit, Sinda. Yan, habang naglilinig po ang satuyang mga partisipante, papunas man po ang mga powder para sa satuyang sunod na ma-perform po. Grandview Elementary School hali sa Pacol, Naga City ang ikaapat na entry sa nagpapadagos na second inter-school mass dance competition. Live na live man giraraidig di sa Plaza Quezon. September 20 mga tugang, Mag-ready na po ang satuyang last entry para sa tuyang elementary category. As in sa pagkahapon po, iyo ang 100th anniversary of the canonical coronation of Our Lady of Peña Francia. As in ang prosesyon triumphal para de la Reina Celestial de Coronada, hali po dyan sa Metropolitan Cathedral. Pakilinigan po muna ang powder po na nawalag ang satuyang nainit ng contingent. Siring man po sa September 21, iniimbitahan liwat niya mo kamo na ibanan kami para sa One Media TV 48 Naga special live coverage kan Peña Francia Fluvial Procession 2024. Makakaibanan ta po si Miss Antoinette Eduardo as in ang sa tuyang guest priest na si Reverend Father Angel Lorenzo Dorosan kang Holy Rosary Minor Seminary. Habang halat po niya to ang sa tuyang masunod na entry, buot po niya mong pasalamatan ng samuyang mga meal sponsors, meal partners no niya na pagkaaldaw ang Gary's Cuisine dyan sa Liboton, Naga City. Sa atubangan lang po yan kang LCC Liboton. Siring man si Engineer Josh Hoson, si Honorable Lito Del Rosario, as in ang Zacanto Signature Gourmet Dishes na yaon po sa Ilang-Ilang Street, Naga City. Alagad makukuaman girarin makukuaman nindo ang Zacanto sa stall number 15 kang Tagboan 2024 dyan po sa Balatas Development Complex.
special shoutout po kay Sir Gagay Esplana kang Mariad Music Sports Zone dyan sa Panganiban, Naga City. Shoutout man kay Jerry Morales na nagdadalan sa Satuya hali dyan sa Oriental Mindoro, kay Ma'am Akira May, Marivic Agsamosam, as in Sophie Grace Tamina. And ang special shoutout po na yan hatod sa Indo kan Enjoy Realty Development Corporation. Shoutout din po kay Sir RJ and Ma'am Ingrid Serrano kang Arscapes Gallery Cafe na yan po dyan sa Concepcion Grande, Naga City, along the highway lang po. Ini po ang bagong cafe na very interesting, Jerry, kasi igwasinda ni mga aquascapes sa laog kang sa indang cafe na mga aquarium na magayunon ng pakagibo. On top of that pa, itong masiram na coffee, as in masiram na mga pagkakandyan sa Arscapes Gallery Cafe. Ang gusto tayo magpasalamat sa satuyang platinum sponsor, ang BMEG, Alagang BMEG, Alagang number 1. We would also like to thank Department of Agriculture Bicol and Converge ICT Solutions Incorporated and Ravenous Communications Incorporated. Napulot ko na po ang satuyang last entry para sa satuyang elementary category. Principal Frederick M. Baldosa, i-welcome na po ang Naga Central School 1. Liwat po, palaog na sa Plaza Quezon para mag-perform ang satuyang panlimang entry ang Naga Central School 1. sa iyong damdaming ipamalas ang iyong galing. Ngayon mong tapang harapin ang buhay at kapin ang tagumpay. Tulungan ng kapwa't bigyang halaga, huwag hatakin ng pababa. Isipin huwag sa
sayang haloy ng panahon, ika pinangalan sa kaboy ng sugon. Ngunyan, ika anastaran, banwaan na nasasangilan, mga anak na ay tinalikudan. Di magsasambitan sa iman makuman, ikuraw ko sa kagagsan, kitang mga nakilyong maurat na Bicolano, bahay ng mga tao. Nagalang Mustafa, Panginoon sa mababago. Nagalang Mustafa, magayon na siyudad ko. Nagalang Mustafa, di ba pupulyo sa pinaman, sa gabos ng panahon. Sa kung pag-iikutan sa man maguman, ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nakilyong matitibay Bicolano, mauturan ng mga tao. Nagalang Mustafa, Panginoon sa mababago. Nagalang Mustafa, magayon na siyudad ko. Nagalang Mustafa, ibang pupulyo sa pinaman, sa gabos ng panahon. Again, yan po ang satuyang puring entry para sa elementary category. Ngunyan po, bibistuhin na po ang satuyang high school category. Sa kaaraman po ang kabos, magkakaiba po kita ng gana sa elementary category as insuway man po sa high school category. Entry number 1 sa high school category, Principal Lorena Gonzalez. Palakpakan niya to ang Santa Cruz National High School. Mga tugang sa tuya pong naanutaran ang performance kang last contender for elementary po ang Naga Central School 1. Kunyan po, yaon na po ang Santa Cruz High School para mag-perform kana sa indang hatod sa tuya na magagayon asin makukulor na performance. Siyempre po, gusto niya ito magpasalamat sa tuyang sponsor for today. We have this One Media TV48 Naga special coverage is brought to us by Naga Optical, quality eyeglasses made while you wait. Located at 2nd floor, SM City, Naga. Eternal Gardens, Naga. Where every memory becomes a timeless story. Also brought to us by Eternal Chapels and Mortuary, Naga. And Eternal Crematory, Naga. We would also like to thank Aguila Auto Glass, the original and #1 windshield and auto glass supplier in the Philippines. And our very beautiful quality uniform for tonight. Thank you so much to KD Sportswear and Apparel, the best jersey maker in Naga.
Siyempre man po, gusto mo niya itong magpasalamat sa Team Lamon Sabawan, San Felipe, Naga City, MH My Home Spa, Pamper, Renew and Live Well, yan po yan sa Jacob Extension, Naga City, Skytech Advertising, owned and managed by Mr. Mac Mendoza, Dream Isle Production by Joy Mark Baduya, Lemon Residences, Live Your Dreams, Create Memories, Nagayon Travel and Tours, enjoy a hassle-free travel. As in syempre si Congressman Gabi Bordado, ang Congressman kang Tercer Distrito kan Camarines Sur. Liwat po ang first entry sa satuyang high school category kang second inter-school mass dance competition ang Santa Cruz
pinangarang sa kahoy na mapusuon, naging pusok ang kabikulan. Banwaan na nasasangilan, mga angat dahil tinalibulan. Ibig takasiko sa kagapsan, mga walao, kanaglalang. Sarok na pusok, masulog na salog, marmong nagkapalibutan. Nagana, puswa pa, Panginoon sa pagbabago. Nagana, puswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana, puswa pa, ipagpupulyo sa hinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamumuhay. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ikapinangalan sa kahoy ng pusuon. Ngunyan, ikaalistaran, banwaan na nasasangilan, mga angat ay tinalibulan. Di magsasambitan sa iman, maguman, ikuraw ko sa kagagsan. Kitang mga nagenyo, maurat na Bicolano, marhay ng mga tao. Nagana, puswa pa, Panginoon sa magbabago. Nagana, puswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana, puswa pa, ipagpupulyo sa hinapan, sa gabos ng panahon. Ikaw, mamutan sa kung pag-iikutan, sa man makuman, ikukuraw ko sa kagapsan. Kitang mga nagenyong matitibay, Bicolano, mauturan ng mga tao. Nagana, puswa pa, Panginoon sa pagbabago. Nagana, puswa pa, magayon na siyudad ko. Nagana, puswa pa, ipagpupulyo sa hinapan, sa gabos ng panahon. Ikaw, mamutan. Yuot, yan po sa tuyang entry number 1 sa high school category, ang Santa Cruz National High School. Katugang yan po ang performance ng Ngunyan, Santa Cruz National High pinapapunan na School. po ang sa tuyang entry number 2. Principal Sulpicio C. Alferez III. Welcome to po ang Camarines Sur National High School. Mga tugang, yaon na po ang sa tuwing performer. Hali po sa Camarines Sur National High School. I-acknowledge na po ang presence kung sa tuyang SK Federation Gusto niya ito President na si Mr. sa Facebook Jefferson Live Felix. viewers. Thank you po sa pagsubaybay, Giselle Ana Adorable Espiritu. Thank you so much po. And kay Rosalie Parato. And that special shout out is brought to you by Nagayan Travel and Tours. Enjoy a hassle-free travel. And Kong Gabi Bordado, Congressman, Tercer Distrito, kan Camarines Sur.
nagbulos na po na makusog na oran liwat digdi sa Plaza Quezon. Alagad yaon man giraray ang satuyang mga taga ang satuyang Team Plaza na padagos na nagkukurahaw, nagchi-cheer kasi palaog na po ang Camarines Sur National High School ang second entry sa satuyang high school category. Music, babe. la perfección. Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación. Aquí ni raza ni religión, bailalo por obligación. Mulheres solteiras, tem loura da terra, morena da terra, pretinha da terra, e azul da terra. Tem de poder da terra, unida, tem mais de coisa minha, tem
Camarines Sur National High School. Ayan po, an all smiles bigay todo performance kang Camarines Sur National High School. Pagbaili para makaiwas po kita sa anuman pong disgrasya. Talagang Para sa satuyang entry number 3, Principal Baby Ruby F. Laurente. Welcome ta po ang Leon Mercado High School. Inag kan oran ang sa tuyang mga performers as in sa ingang mga supporters and fans. Pakulang Eric Maratuga ang performance natin dang ini-enjoy. Kundi pagin ining oran, ining bulos kang oran, no? Nailing mo hanggang ganyan. Hirap sinda at sa na team payong na ganyan. Talagang nagsistay sinda para mag-cheer. Palaog na po ngunyan sa Plaza Quezon ang pantulong entry sa satuyang high school category ang Don Leon Q. Mercado High School, Haling Pakol. F-I-L-I-P-I-N-A. Marty. F-I-L-I-P-I-N-A. Marty. Oh shit, look at all these pretty ladies on the dance floor. On the dance floor. On the dance floor. I like it, Marty. I like it, Marty. I like it, Marty. I
Bilis na dalin na tayong dalawa. Sayaw ka, sunod ka, gusto kitang kasama. Kaibigan, barkada, lahat magsama-sama. Kahit nasaan ka, madama mo sana. Sayaw ka na, hey, hey. Ang ganda mong dalaga, sayaw ka na, hey, hey. So let me get it, let me get it, let me get it, let me get it. Hands up, everybody now let me see your hands up. Everybody now let me see your hands up. Everybody now let me see your hands up. Right now, hands up, hands up. Everybody now let me see your hands up. Everybody now let me see your hands up. Everybody now let me see your hands up. Right now, hands up, hands up. Everybody now let me see your hands up. Everybody now let me see your hands up. Everybody now let me see your hands up. Right now, hands up, hands up. Everybody now let me see your hands up. Everybody now let me see your hands up. Everybody now let me see your hands up. Right now, right now, right now. Right now, 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 right now. Time to get off of the ground. Kasaysayan, haloy ng panahon. Ikapinangalan sa kahoy na mapusuhon. Naging puso kang kabikulan. Banwaan na nasasangitan, mga angat kahit tinalihunan. Ipinakasin ko sa kagasan, mga balaong kagagala. Isarog na puso, masulog na salong, marambong nakapag-iputan. Naganak, puso pa, mangenod sa mababato. Naganak, puso pa, magayon na siyudan ko. Naganak, puso pa, di pag-ipunyo sa hinaman, sa gabos na panahon. Kasaysayan, haloy ng panahon. Ikapinangalan sa kahoy na mapusuhon. Ngunyan, ikaalistaran. Banwaan na nasasangigan, mga angat dahil tinalikudan. Ipagsasampitan sa iman, magbuman. Ikuraw ko sa kagagsan. Itang mga nagenyo, paurat na Bicolano. Marhay ng mga tao.
Kitang mga nagyayong matitibay ni Kulano mauuran ng mga tao naganap puso pa Panginoon sa pagpapago naganap puso pa magayot na syudad naganap puso pa Yan po ang satuyang entry number 3, Leon Mercado High School. Yan si mga nawalat pong props, pakikuha na po. Asin mag-ready na po si masunod tang entry para sa high school category. Mga tugang yan po ang performance kang Don Leon Q. Mercado High School gikan po sa Pacol, Naga City. Masunod na po ang Concepcion Pequeña National High School. Sa tuya pong nadadangog ang sa tuya mga bisita, mga live viewers dito sa plaza. Mariribok na po sila dahil acknowledge na po si City Councilor Chas Avios as an SK Federation President Jackson Felix. Nayaw igdi na nagsiselebrar kay iba ng tagabos. Asin igwa na lamang po kitang 4 na entry para sa tuyang high school category. Mga tugang sa Muyami po kamong iniimbitahan sa Muya pong special live coverage sa maabot na petsa 19 para po sa Civic Parade. Ayan. Gusto niya ito magpasalamat sa satuya po mga sponsors. Signature Gourmet Dishes. Bukas po sinda 2 p.m. hasta 10 p.m. Also, ang liwat po mga tugang, iyon yung ika-4 na entry ngunyan pagkabanggi ang Concepcion Pequeña National High School. Hintayin lang po natin yung isa po nating judge. Para sa tuyang entry number 4, Concepcion Pequeña National High School.
kasaysayan, haloy ng panahon. Ikaw pinangalan sa kahoy na mapusungon, naging puso kang kabikulan. Banwaan na nasasangitan, mga anak dahil tinalikulan. Itigtakasiko sa kagawsan, mga palaong kagaglalang. Sarog na usok, masulog na salog, marambong nakapalibutan. Nagana, Mustafa, Panginoon sa magbaba. Nagana, Mustafa, magayon na siyudad ko. Nagana, Mustafa, ipagpupulyo sa hinahan sa gabos na panahon. Ikaw, mamuhay. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ikaw pinangalan sa kahoy na magsugon. Ngunyan, ika-alistaran, banwaan na nasasangitan, mga anak dahil tinalikudan. Di magsasambitan sa iman maguman, ikuraw ko sa kagagsan. Inang mga nagenyo, maurat ng Bicolano, marhay ng mga naon. Nagana, Mustafa, Panginoon sa magbaba. Nagana, Mustafa, magayon na siyudad ko. Nagana, Mustafa, ipagpupulyo sa hinahan sa gabos na panahon. Sa kung pag-iikutan sa akin man matuman, ikukuraw ko sa kagabsan. Hinahanap kayo matitibay Bicolano, mautulan ng mga naon. Nagana, Mustafa, Panginoon sa pagbabago. Nagana, Mustafa, magayon na siyudad ko. Nagana, Mustafa, ipagpupulyo sa hinahan sa gabos na panahon. Yan po ang satayang entry number 4, Concepcion Piganya National High School. Po, yan ang Concepcion Piganya National High School. Mag-ready naman pa ang satuyang entry number 5, Principal Namya E. Luzada, hali sa Kararayan National High School.
kaibigan, mga anak ay tinalikudan. Ipagsasangitan sa ang makulman, ikuraw ko sa kagagsan. Kinang mga nagelyo, maurat na Bicolano, bahay ng mga tao. Gusto pa magero sa mababa. Gusto pa maglayo na sila ko. Gusto pa di magpupulyo sa pinaman sa tapos ng panahon. Pag-iputan sa panaman, ikuraw ko sa kagagsan. Hindi ang mga nagelong matitibay Bicolano, mauturan ng mga tao. Gusto pa magero sa magbabago. Gusto pa magayon na sila. Gusto pa ibang pupulyo sa pinaman sa tapos ng panahon. Principal, Ms. Rose M. Dimata. Entry number 6, Balatas National High School. Duwat po, palaog na ang entry number 6 ang Balatas National High School.
Igor, version ko ng lempa. Drop it. Sino po nagpauso ng ika muna eh? Yung pala, sino pala nagpauso niyan? Bakit punta kayo ng punta sa akin at mag-in ka ng i? Hindi ako marunong mag-i. Mag-i. Mag-i.
Sinyalang sa tuyang entry number 6. Halos sa Balatas National High School. Mga tugang yan po ang performance ng Balatas National High School. Masunod naman po ang Maraming salamat sa tuyang entry number 6 halos sa Balatas National High School. Ngunyan po ang makompleto sa satuyang high school category. Pinaka-last entry, entry number 7. We acknowledge the presence of our City Administrator, Mr. Elmer Baldemoro. Ang satuyang entry number 7, Principal Nida L. Ibora. Apurantala po ang Carolina National High School. Liwat po mga tugang, yaon na po ang Carolina National High School. Sila po ang final contender for tonight sa high school level. Gusto niya ito magpasalamat sa satuya po mga live viewers sa satuya pong Facebook. Shout out po sa imong Miss Francia May Rivera. Thank you so much po sa pag-iba sa muya. Kunya na pagkabanggi sa muyang special live coverage atod po sa tuya kang Converge Fiber X.
kasaysayan, haloy ng panahon, ikapinangaran sa kahoy na mapusuhon. Ngunyan, ika-alistaran, banwaan na nasasangigan, mga anak na itinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikuraw ko sa kagagsan. Kitang mga nagelyo, maurat na Bicolano, marhay na mga tao. Naga na, gusto pa, Panginoon sa mga bago. Naga na, gusto pa, magayon ng syudad ko. Naga na, gusto pa, ibang pupulyo sa pinapan, sa gabos na panahon. Mamutan. Diwad palakpakan po ang satuyang last entry para sa high school category. Entry number 7, ang Carolina National High School. Asin dyan po nagtatapos ang satuyang inter-school mass dance competition. Kaya iniimbitaran niyo po kabos na partisipante na mag-igdi na po sa tahaw. Balikan niya niya po ang kabos na partisipante halos sa elementary category and high school category na magpasiring na po sa tahaw. Balikan po niya to asin saluduan ang talento, dedikasyon kang mga school officials, Nagpapasalamat man po choreographers kami and sa trainers. kabos na judges, sa tuyang mga bisita asin mga paradalan na maski maurat po iaon panangad nagsusuporta sa kabos na eskwelahan. Kaliwat po ang Pati po sa tuyang mga magurang na nakasuporta sa mga estudyante asin mga maestra po. Maraming salamat. saluduan ng talento asin Nagpapasalamat dedikasyon man kan po kita mga sa school tuyang mga officials, judges. choreographers and trainers asin student performers kan mga eskwelahan na nagbali. Mr. Lloyd and Nadia, Mr. Rodrigo Salame Jr., being Coach Ed, our technical judge, Mr. Ron and Silva, and our chairman of the Board of Judges, Dr. Karina Lanisa Salas. Sa kanyang mga participants po ulit, hindi lang po sa damaw. Abangan na po ang mga participants na halos sa elementary category. Nasa po ang Calawag Elementary School. Johnson. Nasa ang Naga Central School 2. Nasa naman ang Carolina Elementary School. Ang Grandview Elementary School. Nasa naman po ang Naga. One Media TV48 Naga Peña Francia 2024 special coverage is powered by Converge. Presented by Naga College Foundation. Leap into the future. Duty Free Philippines. Shop now at dutyfreephilippines.com.ph. Gold Glofa Builders. AZLC Naga Senior High School is absolutely free. BMEG. Alagang BMEG. Alagang number 1. Department of Agriculture Bicol. Converge ICT Solutions Incorporated and Ravenous Communication Incorporated. Enjoy Realty and Development Corporation, realizing dream community, and Aman Engineering Enterprises, we build to last. Owned and managed by Engineer Emeterio L. Aman, CECRB RMP, and Miss Marilyn S.P. Aman, RN. Also brought to you by
Naga Optical, quality eyeglasses made while you wait. Located at 2nd floor, SM City, Naga. Eternal Gardens, Naga, where every memory becomes a timeless story. Eternal Chapels and Mortuary, Naga, and Eternal Crematory, Naga. Ako, Bicol Party List, katabang na, kasulong pa. Aguila Autoglass, the original and #1 windshield and Optica supplier in the Philippines. KD Sportswear and Apparel, the best jersey maker in Naga. Team Lamang sa Bawan, San Felipe, Naga City. MH My Home Spa, Pamper, renew and live well. Skytech Advertising, owned and managed by Mr. Mac Mendoza. Dream On Production by Joy Mark Baduya. Lemon Residences, lead your dreams, create memories. Nagayon Travel and Tours, enjoy a hassle-free travel. Honorable Gabi Bordado, Congressman, Tercer Distrito, Camarines Sur. To our fellow Bicolanos, as we gather to celebrate the Peña Francia Fiesta 2024, let us reflect on the divine legacy we are entrusted with to nourish our faith, preserve our rich religious heritage, and share the blessings we receive from our Ina with the rest of the world. As a community, the Naga College Foundation, Inc. joins all devotees, bound by our love for Ina, and through this shared devotion, we find strength, unity, and purpose. As we leap into the future, let us continue to cultivate the seeds of faith that have been passed down through generations to live out the virtues embodied by our Queen, Nuestra Señora de Peña Francia: compassion, humility, and unwavering devotion. Let us nurture them so that they may flourish for generations to come. Viva la Virgen! Sa likod kan mga kadipisilan, mga nag-aging kalamidad, tensyong pansiguridad, asin daing untok na kariribukan sa bilog na kinaaman, padagos mo kaming binabantayan.
Salamat po ina sa urualdaw mong pagpadangat. Ang bilog na kabikulan, yaon sa pagranga kan sa imong ngaran. Halik kay Congressman Zaldico, Congressman Jill Bongalon, asin kan bilog na Ako Bicol Party List. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Magandang balita para sa ating mga magniniyog. Alam nyo bang maaaring madagdagan ang inyong kita sa pag-intercrop ng kakao at kape sa inyong niyugan? Ito ay ang proyektong Community-Based Farm Enterprise Development Project Coffee and Cacao Intercropping sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act na ipinatutupad ng Department of Agriculture High Value Crops Development Program sa pakikipagtulungan sa Philippine Coconut Authority. Layunin nitong gawing makabago ang industriya ng pagniniyog sa bansa upang mapataas ang kita ng mga magniniyog. Ano ang maaari mong ma-avail sa proyektong ito? Expansion of coconut coffee and or cacao intercropping, rehabilitation of existing coffee and cacao trees, at establishment of coffee and cacao nurseries. Papaano? Kailangan lamang na ikaw ay rehistrado sa National Coconut Farmers Registry System at Registry System for Basic Sectors in Agriculture, miyembro ng asosasyon o kooperatiba na PCI accredited at may geotag ng inyong farm area. Ang cacao ay mainam na intercrop sa niyog o saging sa loob ng 18 buwan ay mamumunga na. Kaya nitong mamunga hanggang 25 taon. Malaki ang demand nito sa buong mundo dahil ito ay ang pangunahing sangkap ng tsokolate. One Media TV48 na Peña Francia 2024 special coverage is powered by Converge. Presented by Naga College Foundation. Leap into the future. Duty Free Philippines. Shop now at dutyfreephilippines.com.ph. Gold Glofa Builders. AZLC Naga Senior High School is absolutely free. BMEG. Alagang BMEG. Alagang number 1. Department of Agriculture Bicol. Converge ICT Solutions Incorporated and Ravenous Communication Incorporated. Enjoy Realty and Development Corporation, realizing dream community, and Aman Engineering Enterprises, we build to last. Owned and managed by Engineer Emeterio L. Aman, CECRB RMP, and Miss Marilyn S.P. Aman, RN. Also brought to you by Naga Optical, quality eyeglasses made while you wait. Located at 2nd floor, SM City, Naga. Eternal Gardens, Naga, where every memory becomes a timeless story. Eternal Chapels and Mortuary, Naga, and Eternal Crematory, Naga. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurong pa. Aguila Autoglass, the original and #1 windshield and Autica supplier in the Philippines. KD Sportswear and Apparel, the best jersey maker in Naga. Team Lamon Sabawan, San Felipe, Naga City. MH My Home Spa, Pamper, renew and live well. Skytech Advertising, owned and managed by Mr. Mac Mendoza. Dream Art Production by Joy Mark Baduya. Lemon Residences, live your dreams, create memories. Nagayon Travel and Tours, enjoy a hassle-free travel. Honorable Gabi Bordado, Congressman, Tercer Distrito, Camarines Sur.
Gusto mo ba magkaroon ng sariling bahay at titulo ng lupa sa loob ng isang private subdivision? Gusto mo ba ng bahay na matibay? Gusto mo ba ng property na walang kahate at may future expansion? Your ready for occupancy unit is waiting for you at Parkview Naga Urban Residences located at Zone 7, San Felipe, Naga City near the Naga City Eco Park. Parkview Naga Urban Residences is developed by Aman Engineering Enterprises. We build to last using a RISE technology, making your family's home the safest with solid concrete buhos, typhoon resistant, fire resistant, pest resistant, and earthquake resistant. Get a quote today. Talk to our accredited real estate brokers or salespersons, or visit Enjoy Realty and Development Corporation on the second floor, Aman Corporate Center, Parkview Executive Townhomes, Zone 6, San Felipe, Naga City, or call 0929-608-3744 and 054-884-5188 to make an appointment. Malakas at protektadong manok. Unahin ang kalusugan. Nakastibay sa balanseng nutrisyon mula sa Bimeg Integra. Katangi-tangi ang formulation nito. Meron itong balanseng protina at energy levels. Importanteng amino acids, vitamina at minerals. Siguradong malakas at protektado ang paglaki ng manok ninyo. Dito ka na sa Bimeg Integra. Nakastibay sa balanseng nutrisyon. Magandang buhay po sa tuwi Gabos. Ini po si Alcalde Fermin Mabulog ang Banwa ni San Fernando. Minabati sa Impirong Kabikulan nin Happy Peña Francia Fiesta. Aran ko sa mahal na Diyos na lugod maging maugma, matuninong asin areglado ang satuyang pagselebrar kang Peña Francia Fiesta sa Impirong Kabikulan. Padanayon ta ang debosyon kay Nuestra Señora de Peña Francia, ang patron kang Bicol. Viva la Virgen! Bilis laki, nipis taba, Bimeg! Bilis kita! Para sigurado, tinuloy-tuloy ko hanggang Bimeg Premium Grower 1 and 2. Ito lang ang may Lean Plus technology. Kaya mas mabigat at manipis ang taba sa panahon ng pagbenta. Kaya mabilis ang kita. Tuloy nyo na! Bilis laki, nipis taba, Bimeg! Bilis kita! Tuloy-tuloy ang Bimeg Premium. Tuloy-tuloy ang kita. Realize your dream community. Stay accessible. Invest in a high-value property at the Palm Village located at Zone 2, San Felipe, Naga City, and live 5 minutes away from Magsaysay Avenue, Naga City churches, Naga City universities, and secondary learning institutions. Palm Village is developed by Enjoy Realty and Development Corporation, realizing dream communities using a RISE technology, making your family's home the safest with solid concrete buhos, typhoon-resistant, fire-resistant, pest-resistant, and earthquake-resistant. Get a quote today. Talk to our accredited real estate brokers or salespersons, or visit Enjoy Realty and Development Corporation on the second floor, Aman Corporate Center, Parkview Executive Townhomes, Zone 6, San Felipe, Naga City, or call 0929-608-3744 and 054-884-5188 to make an appointment. Follow our Facebook page, Enjoy Realty and Development Corporation, for more details. One Media TV48 Naga Peña Francia 2024 special coverage is powered by Converge. Presented by Naga College Foundation. Leap into the future. Duty Free Philippines. Shop now at dutyfreephilippines.com.ph. Gold Glofa Builders. AZLC Naga. Senior High School is absolutely free.
BMEG, Alagang BMEG, Alagang number 1. Department of Agriculture Bicol, Converge ICT Solutions Incorporated, and Ravenous Communication Incorporated. Enjoy Realty and Development Corporation, Realizing Dream Community, and Aman Engineering Enterprises, we build to last. Owned and managed by Engineer Emeterio L. Aman, CECRD RMP, and Ms. Marilyn S.P. Aman, RN. Also brought to you by Naga Optical, quality eyeglasses made while you wait, located at 2nd floor, SM City, Naga. Eternal Gardens Naga, where every memory becomes a timeless story. Eternal Chapels and Mortuary Naga, and Eternal Crematory Naga. Ako, Bicol Party List, katabang na, kasurong pa. Aguila Autoglass, the original and #1 windshield and optica supplier in the Philippines. KD Sportswear and Apparel, the best jersey maker in Naga. Team Lamon Sabawan, San Felipe, Naga City. MH My Home Spa, Pamper, Renew, and Live Well. Skytech Advertising, owned and managed by Mr. Mac Mendoza. Dream On Production by Joy Mark Baduya. Lemon Residences, lead your dreams, create memories. Nagayon Travel and Tours, enjoy a hassle-free travel. Honorable Gabi Bordado, Congressman, Tercer Distrito, Camarines Sur. Viva la Virgen! Nandito sila po ang Board of Judges sa likod, sa backstage, sa Magtibay. Ang mga contestants na yan. 5 sa elementary, and 7 sa high school. Kaya palapatan sa mga sa TV. Salamat po marami sa inyong partisipasyon. Bago po ang formal announcement, apunan ko po ang sa tuyang matibay na City Administrator para po sa iyong mensahe. I-acknowledge po ko ang mga kaibanan ko, si Councilor Doc Jess Albius and si City Councilor Jepson Felix. Palakpakan po sila. Mataw po ni mensahe sa ngaran po ni Mayor Nelson Ligacion. Sa tuwi pong action-oriented na Mayor. Palakpakan po si Mayor Ligacion. Yaw po at sa tuyang matibay na City Administrator Elmer Valdemoro. Mabalos, Councilor Lito del Rosario, ang chairman po kang 2nd Naga City Inter-School Mass Dance Competition. Palakpakan po giraray, Councilor Lito del Rosario. Kaibanan naman po si Councilor Doc Jess Albius, palakpakan ta, and Councilor Jepson Felix. Kay Sir Danny Soron, kay Sir Elvin Monroy, sa gabos po ng mga Board of Judges, mabalos pong maray, sa gabos na principal, mga head of school, sa gabos po ng mga partisipante, mabalos na maray sa Saindo. Naga na! Naga na! Sa ngaran po ni Mayor Nelson Ligacion, ang pagpapasalamat mi sa gabos po ng mga partisipante, arami na haloy nindong pigpagalan ini, dakol na banggi na nag-practice kamo, dakol na panahon, kaya mabalos pong maray sa mga principal, sa mga maestra, maestro, sa mga trainers na nagpagal po kaini, sa mga magurang na nagtugot na may bali ang sa indang mga aki, and syempre po sa mga aki na grabing maray ang sakripisyo para lang po digdi sa mass dance na ini. Palakpakan na po sila. Patunay po na sa gabos na panahon, mag-uran man, umayo, yaon ang partisipasyon po nindo. Kaya congratulations po sa Indo. Makabali lang, makapag-perform lang mo niya na banggi, winner na po kamo. Kaya nakulang bagay ang sa Indo pong partisipasyon. Kaya sa ngaran po giraray ni Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Neni Diasis, ang samuya pong pagpapasalamat sa Saindo. Viva la Virgen! Viva! Happy Fiesta po sa Tuya Gabos. Ayan, liwan, maray na banggi sa Saindo Gabos. Siyempre, pasalamatan naman po ang sa tuyang mga judges na nakaibanan kangunya na banggita.
Pero mahirapon si naging trabaho ng tatagabos mong partisipante matitibay, mapa-elementary man po o high school. Para sa tuyo mga judges po, makakaibanan ta po sa photo opportunity, sina City Councilors, City Councilor Lito Del Rosario, City Councilor Jess Albios, as in City Councilor Jefferson Felix, together with our City Administrator Elmer Baldimoro, as in apunan taman po si Mr. Melvin Monroy, ang satuyang MAPI Coordinator kang DepEd Naga, as in sa ESO po si Mr. Nani Soron. Now, for the plaque of appreciation is presented to Mr. Junel Nestor Orlo, halit po sa Barangay Santa Lucia, Magaraw, Camarines Sur, for sharing with us his precious time, skills, and competence in recognition of and appreciation for his active role as member of the Board of Judges during the second Naga City Inter-School Mass Dance Competition given this 18th day of September 2024 in the city of Naga, Philippines. Signed by Ernani Soron, our ESO Secretariat Head, City Councilor Joselito Del Rosario, MAPE Coordinator Mr. Elvin B. Monroy, asin ang satuyang City Mayor Attorney Nelson S. Legacion. Next, with the same citation, plaque of appreciation is presented to Ms. Karina Lanuza Sales, Secretary General, Philippine Cheer Union. Next, with the same citation, plaque of appreciation is presented to Mr. Cloyd M. Lagyap, Master Teacher 3 of Seferino Arroyo High School, San Agustin, Iriga City. Next, with the same citation, plaque of appreciation is presented to Ms. Karina Lanuza Sales, Secretary General, Philippine Cheer Union, and our Chairman of the Board of Judges. Next, with the same citation, plaque of appreciation is presented to Mr. Rodrigo C. Salando Jr., Artistic Director and Choreographer, Movement Style Dance Company of Iriga City. Next, with the same citation, plaque of appreciation is presented to Mr. Francis Raymond B. Fernandez, Consultant of Mariners Band and Majorettes Exhibition. Last, with the same citation, plaque of appreciation is presented to Mr. Ronald Martin Suva, Secretary General, Philippine Cheer Union, and our technical judge.
Liwat, maraming salamat po sa satuyang mga judges. Ngunyan na banggi, palakpakan niya to ang mga judges na para sa satuyang Inter-School Mass Dance Competition. Aratsan lang po, i-a-announce na ang satuyang mga winners for our elementary category and high school category. Isay po, isay kaya ang manggagana ngunyan. Ayan po, para po magtaos sa tuyan ng insights manungod sa tuyang performances, apuranta po our Chairman of the Board of Judges, Dr. Karina Lanuza Sales. Maray na bagin sa Indo Gabos. Gabos na dumog adi. Congratulations everyone, especially to the city government of Naga City for a job well done again this year. Mas lalong gumaganda, mas lalong gumagaling ang mga contingents. Pero sa mga ito po ang aming ibibigay na insight sa inyo. These are all for choreographers. One, you are guided with guidelines. Meron po tayong technical judge, si Sir Ron. Pag sinabing technical, doon, ang binabasiyahan niya, yung mga nakasulat doon sa guidelines, particularly to the number of dancers, yung time, kung sumobra kayo o kumulang kayo. Kaya choreographers, huwag niyong sayangin ang mga pagod ng inyong mga dancers. Be very cautious po
sa time ninyo kasi na-overwhelm kayo. May sumobra ng 3 minutes. Right, sir? 48 seconds. And that is 1 per judge deduction to the total score. Imagine? Pero don't worry. Kasi kahit siya nabawasan, pag tinotal namin, kayo pa rin ang first. Malalaman ninyo mamaya. Pero sayang, buti na lang, hindi very close yung rating. Isa pa po yung number of dancers ninyo. Kung ano ang minimum, yun ang dapat. Kung ano ang maximum din. Tapos sayang po ng space dito. Kanina nagsasabi sa akin si Sir Ron, hindi na namin nakakita sa unahan. Pero yung space sa likod, ang laki. So pag nagba-blocking kayo, dapat mga choreographers, wag na ayusin natin ang mga spacing. So yun lang. But overall po, yes, then safety props. Yun din, hindi namin nag-argue kami kanina, dapat may specify Sir Jasper and Kagawad next year kung ano ang mga bawal na props kasi dapat safety. Bawal yung powder, pero hindi namin yung binawasan kasi hindi naman yon na ilagay sa guidelines. Pero next time, kasi safety ang number 1, ibawal po natin, ilagay po natin sa guidelines ang dapat lang at hindi dapat. But overall, congratulations everyone! Again, thank you to Dr. Karina Lanuza Sales. Pasalamatan naman po ang Satuyang Information Technology Office, ang Satuyang Tabulator ngunya nabangging iniyo. kasaysayan, aluy ng panahon. Ikaw pinangalan sa kahoy na mapusuhon. Naging puso kang kabikulan. Banwaan na nasasaligan, mga anak dahil tinalikulan. Ang satuyang hinahalat po, yaon nangunyan. Asa lang ma-announce po kang satuyang mga winners, iyo po ang satuyang Chairman of the Board of Judges na si Dr. Karina Lanuza Sales. Hip hip!
Eto na, napakahirap nito, ano? But anyway, for the third place, for the inter-school mass dance competition, goes to Calawag Elementary School. Ay, yung mga ano daw po, yung mga bossing. So, congratulations, Calawag Elementary School, third place. And for the second place goes to Naga Central School. Second. Naga Central School 2. Second place, Naga Central School 2. And for the champion goes to contingent number 6. Ay, wala palang 6. 5 lang pala kayo. Sorry. So, our champion goes to Grandview Elementary School. So, our champion for elementary category is Grandview Elementary School. Ayan, sila pala yung mga nakapink na mga teachers. Ready na! Ang mga ate at kuya ng mga elementary. Third goes to, for the secondary, goes to Kararayan National High School. Third place, Kararayan National High School. Second place goes to Camarines Sur National High School.
champion? Sino kaya? Sino? Sino ang nag-champion sa high school, secondary? And our champion for the secondary inter-school mass dance competition is Concepcion Pequeña National High School. Again, congratulations sa gabos na winners sa elementary as in high school category. May ribanan pa po kita sa aga para sa satuyang civic parade as in Boyadores po. Igi po sa Plaza Quezon. Again, congratulations sa Grandview Elementary School as in sa Concepcion Pequeña National High School. One Media TV48 Naga Peña Francia 2024 special coverage is powered by Converge. Presented by Naga College Foundation. Leap into the future. Duty Free Philippines. Shop now at dutyfreephilippines.com.ph. Gold Glofa Builders. AZLC Naga Senior High School is absolutely free. BMEG. Alagang BMEG. Alagang number 1. Department of Agriculture Bicol. Converge ICT Solutions Incorporated and Ravenous Communication Incorporated. Enjoy Realty and Development Corporation, Realizing Dream Community, and Aman Engineering Enterprises, we build to last. Owned and managed by Engineer Emeterio L. Aman, CECRB RMP, and Ms. Marilyn S.P. Aman, RN. Also brought to you by Naga Optical, quality eyeglasses made while you wait. Located at 2nd floor, SM City, Naga. Eternal Gardens, Naga, where every memory becomes a timeless story. Eternal Chapels and Mortuary, Naga, and Eternal Crematory, Naga. Ako, Bicol Party List, katabang na, kasurong pa. Agla Autoglass, the original and #1 windshield and Autica supplier in the Philippines. KD Sportswear and Apparel, the best jersey maker in Naga. Team Lamon Sabawan, San Felipe, Naga City. MH My Home Spa, Pamper, Renew, and Live Well. Skytech Advertising, owned and managed by Mr. Mac Mendoza. Dream Art Pushing by Joy Mark Baduya. Lemon Residences, live your dreams, create memories. Nagayon Travel and Tours, enjoy a hassle-free travel. Honorable Gabi Bordado, Congressman, Tercer Distrito, and Camarines Sur.
our fellow Bicolanos, as we gather to celebrate the Peña Francia Fiesta 2024, let us reflect on the divine legacy we are entrusted with to nourish our faith, preserve our rich religious heritage, and share the blessings we receive from our Ina with the rest of the world. As a community, the Naga College Foundation Inc. joins all devotees, bound by our love for Ina, and through this shared devotion, we find strength, unity, and purpose. As we leap into the future, let us continue to cultivate the seeds of faith that have been passed down through generations to live out the virtues embodied by our Queen, Nuestra Señora de Peña Francia: compassion, humility, and unwavering devotion. Let us nurture them so that they may flourish for generations to come. Viva la Virgen! Sa likod kan mga kadipisilan, mga nag-aging kalamidad, tensyong pansiguridad, asin daing untok na kariribukan sa bilog na kinakban, padagos mo kaming binabantayan. Salamat po ina sa urual daw mong pagpadangat. Ang bilog na kabikulan, yaon sa pagranga kan sa imong ngaran. Halik kay Congressman Zaldico, Congressman Jill Bungalon, asin kan bilog na Ako Bicol Party List. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Magandang balita para sa ating mga magniniyog. Alam nyo bang maaaring madagdagan ang inyong kita sa pag-intercrop ng kakao at kape sa inyong niyugan? Ito ay ang proyektong Community-Based Farm Enterprise Development Project, Coffee and Cacao Intercropping sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act na ipinatutupad ng Department of Agriculture High Value Crops Development Program sa pakikipagtulungan sa Philippine Coconut Authority. Layunin nitong gawing makabago ang industriya ng pagniniyog sa bansa upang mapataas ang kita ng mga magniniyog. Ano ang maaari mong ma-avail sa proyektong ito? Expansion of coconut coffee and or cacao intercropping, rehabilitation of existing coffee and cacao trees, at establishment of coffee and cacao nurseries. Papaano? Kailangan lamang na ikaw ay rehistrado sa National Coconut Farmers Registry System at Registry System for Basic Sectors in Agriculture, miyembro ng asosasyon o kooperatiba na PCI accredited at may geotag ng inyong farm area. Ang cacao ay mainam na intercrop sa niyog o saging sa loob ng 18 buwan ay mamumunga na. Kaya nitong mamunga hanggang 25 taon. Malaki ang demand nito sa buong mundo dahil ito ay ang pangunahing sangkap ng tsokolate. One Media TV48 Naga Peña Francia 2024 special coverage is powered by Converge. Presented by Naga College Foundation. Leap into the future.